ilong kami ilong pa dan thai samla bersendrang long ni balak ria kedat lain kalabut mentara seni ayu ke banjala syai ngimtip dan sarkar kam ai juba bi ai la syai kamut penkrek ketma kalawan negeri la syai ke seni biar muncul ni ada ka jing ai por jong ka KSU ya ka sarkar ban pintre kam hiki santli ki ma jing dawa kala poi shu ka bakkud ha ka janmi jong ka khat pra tare unailar bat ha ka ne ka sni ka KSU kala pinlong ya ki jingelang ha ki shnang ba pher jong ka sor shillong ban pin sungo tho pat ba ki jing don kam jong ki te ki santli ki ma jing dawa haga singi bakut no jing ai por jong ka seng ka bakhat san singi ka sarkar ban pintre kam mardor ki santli ki man Nagalyang u General Secretary ka KSU Sengkmi Usamla Ruben Najir hag jing kren jong u hag jing alang pat ba halaim khra ulong wanamar ka jing ai por ka bakhat san singi kala kun bat namar ka jing le min thi jong ka sarkar ban priang ki santli ki ma jing dawa jong ka seng kumta ka seng kala pen bej ban mi madan no da ka ba kan sedang ki jing ki da ka ba penlong shwa da ka black flag bike rally hakeleng ka sor shilong balai ke KSU ke bu ni kita ki santli ki mat jing dawa mat sarkar ke ki jing mentoi ki ba jak riu ke juni kan yo lada ke sarkar ke penteri kam ya kini ki santli ki mat ki ba ke KSU dalam bu la khak san sni menswa dalam kwa ban peran su ya kita ki santli ki mat tarai layo so ke jing keran persai ke balong ke ba sai kedar bhana kajang Janggu Presiden lain gerak unit bagi Presiden juga Malgi Circle bila patai bin pabin wei lagi kita imak dibagai KSU kalau bu akmat kesorkaan dan penterikam Henry akan dikepor sebuah ban sam ketuk ini disembuk tiba bahwa berkesuh api ya ke bamanga kumway na para samla jong kani beri humong tidak jogini gilum ki ba ki jongi kumu nong alam barim pemenswa jong KSU ngasno kaba ngahap banpai ngahapan kertiang kenjak sakamenor kaba mabi di para do para sam jong beri humong tidak pi don kam ban yosno yo lesi dan lagi di papatit ya kapakit kejong kejak menriu kejongi wilong kejak menriu ke berit pat ke beri nyok tiap ru kam dede ke bahe kejak menriu kejongi ngidan tak khasan lak andre lading ipet pat ni syakir saudong ni syakir tawyar hagi wei pat kejak menriu kiba he pat omdei tang arsha laisha andre degi pau sha e gajat ndriu gojongi lawang mentang ngidan khasan nak hangi posni percai ladeni pek ya kari ke badan khapu jungi ke Bangladesh dijat ndriu ibrio hakatu kari ke don hadu khat ndriu kurut but hagi sedam juga menswa hakapor pakadang dan ke Bangladesh Liberation War lagi paulak mut kilawan tot sekini ke priu nyok drak bat kilawan ban buhai senang hamtam hapo sor sulok bat hagi tu dipor ngini katum gicnya tu kinang elam juga KSU menswa ki ong majan borok ki senang dikasi kila red pat kila kala minority boleh ngaku aban keren ya kani halak ingkra namar ganya tu epi baka movement juga KSU ka anti foreigners movement juga KSU haus dem khat kandai spa nyok kandai kasgang nalai tempra kasang dalam gerak ading kecingmi jinga kan at kapedeng di arnut di samla kasi berkatukan ni ki menderi ki bala syok hauyang ki badang ya rali puja berkani ke jingja kala kelang geding bakala pulu borok awe kesor sulong berkunjuru ya borok awe ke beri nyotran ladu ketu kepori ke KSU ke change kapan kala ya ke polisi terekam ke joka KSU perbasangnya ka kemudian peket dalam cara bah kami jom kisamna puli Henry nadu sam khat kandai spa anyo kandai sistem kan pi adian balasangnya ka KSU ko ang balamar bikinong mikmat ke jongi idan gireng makta tim dan kata kejung slur ban
penher kerat yang ini poi ACC ni ke isu ke om ngin haple no mangi ke samla di para samla jeng beriu nyok terap banaduk otu ka khlemat banhaduk ani ka khlemat ka pementa ngan ong ya pi badai tang di dekat jeng ke isu badai tang di para samla ki lok keme ki lok pa am ke sarkar di bayan menyale menyadai ke ri bagajat riu ngan ong ya pi pengikiran sapang ke MRSSE lapas jika nigaan usnam hajar kat nriu banyak nigaan ke bangi ngilong ke principal act tang ban penterikam ruk 4 penterikam tang kendiak ruk watang 10% ruk 4 penterikam kila amen no ya ke act apa kila amen ya ke act pada kapoi sekamit juga Ministry of Home Affairs baka Ministry of Home Affairs bentu ya ke sarkar Meghalaya bakam dei penterikam nomor 2 ke A berkat ke amendment kabamut ba kemlak penterikam ke MRSSE nomor ke sarkar kawara ke amendment ngala oleh si ke sarkar kawara nang kata ke amendment nang bersange ke penterikam juga MRSSE ne biya ang genu nalor nang ka Meghalaya Identification Registration for Safety and Security of Migrant Workers Act hajar arpau ke sarkar Meghalaya kasna KSU sama hajar khatway ke yakhi nak bentaban penterikam ya ke Interstate Migrant Workmen Act ban penterik lapsnaan ya ka hausam hajar khatway andre ke sarkar ke Interstate Migrant Workmen Act digan dikendon dibalak bentek lakam ya kene ke jengrung kerjat ki menderi hakadur jingita ki laborers rene ki noktre nokta di bawah nabar bandrung hak jela jungi ke sarkar ke senapan ban hajar arpau da kata ke Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Workers Act 2020 ladangi pule ke tugaan kam dan ruem basudai be batang nunu labor suai kan kat tugan ditengka suai ka kerteng apa labor department sarung satrai ka cuma nak beri hunyuk terap lak bangsak no sendak si junom yo beri yo olok no seniru kalong kumta kan dia ai hakapor bagi isu ke pelong yang kijingnya hi akan mau asnya mensuai ngelakan dam ngelakan ralut akan len kebriu yang tidak lagi sepangut ke dekat isyakat hajar akan mau sama Eric Notary Presiden ng Tumay Sakil kilisay na yung usitang mir namar ngaya hi bandawa na penterikam yang Interstate Migrant Workmen Act na sarkar jela kakot ini kakot ya keren ini yang mau yung bapet inamlaan penterikam purai ke Interstate Migrant Workmen Act adin kejingat sulok kejingat keren kebab la simpor aduk kata-kata ni perkulut no el sarkar ni penting el sarkar kebab ong to ya kani ke Meghalaya Identification Registration for Safety and Security Act of Workers Act besut lam iki kendon juga Interstate Migrant Workmen Act ban midawa bahak atugaan arajar arpau lembaga amendment badai ba yakino di laborers di barung di bandang cut off date bagi hak dan renew ke registration lalor nang taru yakino di kontraktor dan kita di laborers di pengheni kendon juga di day bersapan sistem da kabasa set potok bat yang baru kejing dan tuna bila bu ini kejing dawang sarkar kau hoat tongin penterikam no ini ngin besut ini kendon jika Interstate Migrant Workmen Act nomor ni sutu bahkan dia galak pentik lakam bagi jengrung terhadap segi menderi Andre kadang ya ibenai ni ibu sarkar kamlei la pelong ini kena ngelam juga KSU balik mi no support Labor Department dengan mi nale dengan mi support Labor Department di officers juga tu department di pertip yang ini bagi depan perung la depan senai ya ka ke pura bagi la hak ke sarkar Andre kata je kenduk sini kada macam sedang meneri haduk mentah kata kata amendment juga tu Migrant Workmen Act kam patrikam haduk mentah kali klip makro kajing keli kalau kuat berkeli ke sarkar kalong balai disuki balai pihak lengai balai pihak yang kemakta ban senai kino kian ibanlo kajing ada nak mentah kajak penriu ke berlipat ke jungi balai hikuman lagi jing dawa juga samla juga pajak abri hunyuk terap Henry nak mentah kajing mentoy WUR dah simit bisnaan bisna kendon simit girai pelong ya tak public hearing kan bikin war kita company mender iban lute iban pelong dek gimar kok hendau jingi iban jot kamariang
PI lah, company nabar bikin penpak yang kerja pendiri kejungi minyak hair jingmut. Leng bagi sebaik jengka. Buat amtang kata kabar sausi kalau ba dipendan kamru kibor kulit kibor distrik banyak dekat begini company nabar ban tombor ya kasur kejungi penpak kibor bersyak gini di company. Nganong ya pi iladan ko ba prateli gi cement plant santi ya po izin ke hel. Lada punya ailat dengan negara Sri Simen bahkan wan kamu kisawara dia sasipo arpon teli pun hak kata por dan orang izin ke hills dan senang dan tahu dan cakarat dan cakariang su dan umbam dan umbi su dan betang di cement plants bagi bertrai berklan tindai di kinok trai menderi di bawah nasa Bangladesh di bawah nasa Sembilan India nenek iru bamut ba kejat menderi kejungi lembah kini rukan sedujat niyoi yang orang pergi balai yang juga menerakhi yang kata independence dia yang orang pergi namar bangi ni saya kun swab yang ni kikan merdeka koloni ngilat dawai ke inalain permit ada usam hak kendai sepak perabusan ke surkar India kam ai ke jubak ke basyai ke suang betam begin examine ke surkar jelas jungir ke deka waihi Aduh mentang orang pas sebagai resolution mendawa ILP. Manipur ke ki arjar kat lagi pas lagi resolution. Manipur mentang kayu ILP. Balai ke Manipur PI yang ini PMI kini kalau kecil ke Sarkar India. Kemjuru ke Sarkar Meghalaya. Mana Islam yarakhi ya kata kejengka ya kejelam Meghalaya kebagai perta bagi layo ialah kejong kejela. Ladangi yo kata kejeng lai lut henring tidak kejing lan kadon lembaga jengrung terhadap menderi odeng ilak larit pat hangni kemudian ikam desu kejela lajong lade kejela dikiwei bermengi ngilok menjadi refugee hala kajong gabrihu terap long kene kilok pa kentai samla bersenrang long ibalak re kedat lain kalakut mentasni ayu ke banjala syai ngentep lada sarkar kam ai juba bi la syai kamut penkre katma kalawan naduk la syai kasni biar muncul ne Yoi kubur penuh Islamlah di Pajbah di Mi Manipur buat Manipur ke kemding burak ke jela lada ka sarkar kam ai ke jubah pasai ngin pen peluk ke Meghalaya ka peluk ke Manipur peluk krek neam Masakam rubiang sakam alang rubiang baik dah punya kena surat rubiang baik ko blay ai ngi ke bor nai ngi ke sor ke bor jabi ke bor mek ke bengilak penyakun kung kata bengilok kung kata kenrok abas kam begin lo kata akyar ba banyak pun nak benta patang ke banwan ke patang ke mentaru dah gini kikenten mat sabrang keluar kali Islam upat ke beliau terap to beliau berpulang yangi tu beliau sibun Hamar sarkar nakawai ke por sagoi pan nakawai ke singi sagoi pan rekawai kamar ke bahado kani khlemat wa menta baka sarkar nadi ki por wa menswa hado ni khlemat kampat penteri kam kalong ya ka jingdawa bandon ka an ka bakhran ban tek lakam ya ka jingrung gerthap ya ka jingrung lan jenggi barjala ki menderi sini sepo kirilo mubi jungi kirangba ken mau hakisnem momenshwa nakadau jeng jingdawa ban tek lakam ya jingrung jenggi barjala bar kajing sedang jengi barjala ban penibor ye trai muluk kelami kicing ki nado ki poro menswa hausna khat khandai spa anyo khandai dadan kajing usnam bashir khai hagani gabri nyutra hausna khat khandai spa propinyo dadan kajing bergiwai par gijak bendriu belasang ban penibor ya gijak bendriu jongi hai ti gisnam ter hadu gisnam par khandai spa khandai pau ter hadu ani khlemat kimi kini jingele nakadaw ka jingdawa baka sarkar kan bu kita gian ban yada ingi kum gijak bendriu berpat rei sosi bahadu ani khlemat wa menta ngimpat dan kanu kaan kaban yeng ban yada yangi kum gijak bendriu berpat Kidon gibriu bakran gibaya kendo gibat tunum kiong baka KSU kalaya ki mentala pau snam nado belasanya ka snam khar khandai spanya hopra ayu kalayo haga bedai barka jingrung kerthat jinggi barjala da shu perkhat sen perkhat la sudai
Hado mentah sau peratuli Islam kampad dan kaan. Rela ada perkat sani, perkat jeliu bah. Dalam daya baiki KSU, naduk Islam kat kendai Spanyol kendai, Prapunyo, kendai po, ter hado keleman. Anjen laja ayu yang i kum kacak beriau ke berdepan. Darang isyai sengap, darang isyai melen, darang isyai bunkam, tanghi kam lejong, ayu ganja yang i kum kacak beriau. Hato hidang mundur, badang lak banyak kum ni, kum kacak beriau, baginang long ki trai muluk. Yang long ikenra halaka jonggeri dalam dai gijing ki hai ti gisnam dari ki poro mensua hadu ka ni klemat pementa ngakan ma ho snam khat khandai arhajar khat khandai arhajar arpo ho kula lingkot abang yang hakan ni keju jaka nya pelong meeting man penbena gijing ki persya ka sarkar India baka kuat wan pelong an yang tak citizenship amendment bill arhajar khat khandai kat bangin yang keren hang ni keju jaka hang keju hi kemit kajing siat hang ni kadang jor apa yang disamla bat ki pulit kajing siat tiar gas kajing kong mau ngi nang long meeting hang ni la ki breu ki ong ba kajing ki kam dan dor ka citizenship amendment bill kan jelam Meghalaya kala laj na kajing menteri kam ya kan ni kaan ek jakor joko sarkar India ka batmu ban itu ya ki poiber ki poi hap ki bawan nari Bangladesh ki barung hang ni hapo kari jungi baraka than ste lami burok kawai kum kita ki nong India ki papura dalam dai be ki nakaliang ka KSU rengkat bat kaneso ngatrai ka than ste lami burok kawai kani ka an kala trikam rede da ka ki hang ti gisnam bakane ka sarkar India kala sotho bala jor ka ki haka kan stilam mingi burokawai ya kane ka an kala penkendat no baik jelam Meghalaya ka jelam Nagaland Arunachal Pradesh Mizoram kane ka an ganum trikam syu bar ka jelam Manipur hapo Tripura kijaka bare jeng giriulung taksik schedule area kanum trikam bar kumjur opo Assam hagi lai teli district council kene ka an ganum trikam tinghapan susu bakum ki pat ba baga jinge ki kadon kam bagin la banyada ya kajat beria go berempat kumno nginau mangin susngan idan hangani gari India ka badan sispa so folklor upat ba jong gari India ngi gum kajat beria ka nolak ni dan arpusan lan lai polak daya bun hadu kata taru ngindan go ba arpusan lai polak tanggi kena kelas 12 jong ke Jelah hapo Uttar Pradesh tanggi kena kelas 12 jong kawai ke kelas kidan arpo kendailak tanggi kena kelas 12 jong Uttar Pradesh kibo pule kelas 12 kumno ngin ong mengila susngan ini song kliktino ini petno la ka jong ying ini petno tangla lagi jong kikam nilai i keraja yu hapo Tripura bagi trai muluk mensua kilong nyopo nak sispa de maki shwa jong Islam khat khandai spa san pho menta kidan stang arfusan laipo nak sispa hangte po kri jongki balare ki yang menyaki ki yang meniat paiba kin syasyo hangte po agar tala marbale bla bun di wai pat ki cai benriu ki bla buhai snong hangte po Tripura khamtam hangte po agar tala kajela Assam khatwai teli ni ki district po jela Assam kijak benriu trai muluk kilalong kiret pat hari ni district khatwai teli hangte po Assam paki persa matharai kedi ka rukom ka ba hapuan kanu ka project lada dei hakanu ka chenong ka thau bagade kamram jong ko sarkar bar ki department ki badai bat pet ban khot ya kata kejing pesngeu pat ba kawas ngusi ban kawas longo igi kata kusi kalong ba ki khot igi kata publik hareng ban pensai ya po ba le ban ngap ya kata kejing pensai le kejing pensngeu nak kali aku copai ba kawas pensau longo bar kawas ngusi hado kata kalong ban ngi klem layo bar ki pai ba jong nong song chenong jong to kata ki klem layo ban le sa kata ka publik hareng kani kali kejing kili sa sarkar baka ban jubab kamdai kamram juga saya mangin jubab ya kata ka publik hareng re kamram jong sarkar bar ka kamram jong ka Meghalaya Pollution Control Board bar ka kamram jong ki
DC ban SP office ban cuba ingi hapai de bakane publik haring pikot ingi sa publik haring tamang himsa pat ingi banwan sa publik haring katamo kita ke publik haring ban pensai upai ba balai ngongi pi bakimsa haba khot publik haring haba don kita ki kata ka jing pesngo upai ba pide ban priang burom gi pai ba pide ban pelai dia kata kalenti singkin reka balengo ingi itu sengi ki khot tambah kati kiti pat di kalenti Hatu hatamo ke publik haring ban khot upai ba ban pensngo ki khot publik haring upai ba ki bu pat de ki pulet ban khang kalenti ki khot ingi sa kata publik haring ban pensai upai ba Hendai ki bu pat iki biru jorong mau ban kawang mau ikta bawan sa publik haring kum katamo ke publik haring kum katamo ke jingmut kata ke jing pesngo upai ba kane kamram jo ka sarkar bakan sim ye ke jingit khle bahkan semi kecing bakle nam taban pensai upai ba bakatu ke publik haring kau belong halai buai terek matrai kamdai ke publik haring nak mentaban pensai upai ba andai kadai ke publik haring nak menta kecing toy jongno re jongno bar kecing toy simet jongno re jongno kau pinlongo ingiru ngakeren haman maling gilet yakum giri sai ngakeren yegeju segeju namar balai kau pinlongo yang simet ba kau pinlongo ika sengi borok kowe ngampat cutip bagita ki nong terai hapo kami klia pollution control board apa gilet ban pelong ya kano ke publik haring namar bang song tu ham tei hapo lum serman kamdai ka caka ka ba kecengai kamdai ka caka ka ba jenjar ban lek Herai ka pelongo ingi kum kaseng kalong ba kita ki nong pelong ya publik haring kelalek samit lupa sa kata publik haring ko pelongo susu yang iru map ni hapan keren ya kene ka sarkar ka bu ya ka program leni kata ka timing bakin lecturer leni ka por ban lecturer kari sipo baje kharwai baje ba pelongo susu ingi kaseng bat ya kaseng hi bro wai bari ka cai bari hi bro wai kalong ba ya ka publik haring lakhat pra baje mester kacing smart kinong terai jong kami klia pollution control board hadu kata-kata kabab ngatarai kini kai kani kabadon selendek nakamta ban yo jing mentoy manora mano simet kani kacing gili kepandangan yang jong kaseng ikwa banbu hakamat jong sarkar nomor balai nganong ipi kibun ba ki sunong ki ba paramrajan ki don ni kata kacing persa kasunong tongseng ka persa kaile ka sutunga ka persa kasunong rem ka persa balai ki persa mengisung tu maka don kecing ta lara kani ka projek kaya cepat bese pansai kindiat ngan suai nuksa ngatarai ngi kedu kum gede jinge ngi ki basa asulong ki basa ajuai ka don ka sulong municipal board kasab ngin sanatang ikaw ikakap ngi ha pendapan jingbet na ka sulong municipal board hadin mengi pan jingbet ro kamdai ta magilo jingbet nginti ila keti kata kakap bagi petut ya kaum jabo ngi ha pandai keren bagi para marjan marpa jingi hatu long ne em larangan petut ngai kani kakap Kita habio lang ia kata kecing mencur, ia habio lang ia kata kecing bet. Kata kani ka bodon kam, rekat kani ka projek ka bangi sungtho. Balani ka projek ayat bet sakmat. Kandon kecing ta ka bapun ba, naki snong ba marjan. Ngamko ban keren ia kani ka mat mereka supaya kendiat sedin. Haus nam arajar kasau. Nakali yang jong kastiet jongi. Itu no bati yau doyong namar bekidon. Kiwai pat kisang balang na kiwai kastiet kiba komplain. Bawang bakata kecing tut. Jong ko sa kasunong katao ka juki wat bangi hab bandu banti yaw duyong lara kani ka project lani kini ki cement factory ki baladan hang tei kam kta ya kini pramarjan kam kta ay ka lani kam kta ya kano ka bala se karep karyang sopat ba balai ka wa lukha do menta kam kot ka khia amar kala sange kecing ti duyong handai ka wa lukha do menta kam pat kot pat khia kani kecing kili bang kwa bandu sa sarkar bawa kadai ban cuba nak menta kecing bit cimbiang om tang menta cong ginang ilam cong kisiu re kecing bit cimbiang bat kecing sai cong pai ba nong song sedong bat u cing sai cong pai ba cong kali ka state ke jungi horkit hordang ya kani ke publik hereng nak kali yang cong seng ngimi sakmat nak ai kadau kalong bakakta ai ke emlang salang bakakta yang prari prado prasnam ke jungi wasnyo lengo bang ba ka publik hering gadan hai sentia halom serman balai wan pensawa jing sawa samokar balai wan kini kecing pensawa sapok maulai kum kaseng gadan ni kata kandong rem kawalada uwei udhot jungi usakta kamut kadehi kecing sakta lang jong gari bagajing breu bagadehi jing sakta lang jong ka isu bro kowe kata gari kandong rem jong kaseng nakali yang kejungi ikwa pan pensngau sebi kinong song sedong tak syong mokar kidkot popura nani napok circle kalong ba horkit hordang ya kini ka publik hereng hapo jong cingilam jong ka sisi lano ngin pedang rangi hapan sim da kano kalat kalenti ngatrangi hapan sim nangam ta jimbet jingbiang jong nong song sedong jong ka digeri ka ka jongi basa mila pen kan mau
ya ke sing ya ki jong ka seng na wa seng ya ka nam ta ban yo iki an ki kanun ki babyang na kamanta panyada ya kata ke sing wan rung kerthep jong ki bar jala sing ni ka karibe ya ka jungi arajar khalai ngi lai kon doyab doyem ban na preng jong kata ke sing kon ke sing dawa sing ban yo ai ka ILP lami len lapun ka sarkar kalau wara da ka MRSA Ngaswa manong ipi teng-teng nomor ba ngayo ban syong kai bat ki kato kaneli ki patba de sig bom sotho de se ki dang duna kata kajing sotho patba man kapor ki seong ki sa penbit ba all ada ka sarkar kanai kata ka LP kam simut ba mas niyo ai ka LP bangilek khang nanti na jorobat ngilek khang nanti na po tanamawil dan ingin khang nanti na po rata sara baginom sa su pandrung mono-monoro chenika jela jungi kamdai kata kanurem kabana kaliang jong kaseng kadawa ban yo ai ka LP Bakadawa ban penterai kam ya ke MRSC. Bakadawa ban penterai kam ya ke registration identification of immigrant workmen and arhajar arpo. Kam dai katakan orang jong keseng. Kam semut mengimsa. Hidawa ikini kian ki baladon ka sarkar pakan penterai kam. Lada ubriya uwan banet pekai ikini kecing tanat jong kari kasi singi. Uwan komutores ulek sasora. Kanus ki wan pet khasan singi. Hadin madap khasan singi. Lekno kan. Lesi kum kita try mulai kidon pat kicai kam kibengamla bangimpan la bantrehi lesi kidon kibawan bantrei nabar pihak ban register ilade hadin babida ban register kanuski bintrei khatsanski hadin madap khatsanski lekno kain kam semut bangimsa ngisa apa piwan na kacingkang be pideiru ban mi na kata kacingkang be beli keseng kadawa ban peterikam na ka MRSA bun kibaong ba hatu kaki isu ka aklat no ka LPM haduk mentah menek kaki isu kadang dawa yang kata ILP. Hostem arja khalai. Lami kejing ki ka bejur bandawa ya ka ILP. Ke sarkar hangatu opor balai lam khmat ju da mukul sama. Kiong bak kani ke subjek job ILP kamdei hapok kabor jom ka sarkar sela ka balaban ai. Hendrei dan kam ya kejing menjur napo ka sarkar preng napo ka Delhi. Henry ke sarkar hangatu opor kalau wanra ya kata comprehensive mechanism kaba kuntuk ya ka MRSA ya ka Binami Transaction Act kementek lakam ya ka ikimender ke bandrum buhai snong hapo ka jela ka jungi ban hangatu opor hostel arja kandrio ke sarkar ka KSU bakiwi pak kiseng balang kepediang ya ka MRSA kan baka IFP kalamdan kata ka jingpet jong ka sarkar preng Henry, la suppose nem menta ngim sim lai i yang utau so jong kata ka MRSA haba kalat bil ke sonam ke sarkar ke kiwen hado kata-kata bakapoi shadow Supreme Court pan pundo pendam ya kabil ke jongka Henry haba dan pat katukan ni kibrio kiba file case yang facilitation center ya ka MRSA kikam appeal ruep Henry kikam ay kata ka jubab sa high court baga high court ka tukapon kapin sakya shipor ya ka MRSA kita kidi kibut joko sarkar bakam kwa berputrikam ya ka MRSA hakini ni ordo pasam kisami kiseng balang kibaper kisami kisarkar kisami wat ki kisnong ru kisabi bakinong ba ngimtre ban priang ya kani ka MRSA namar kidaw kilom kumni kumtai kita tok kita syukur kita kuat berpetiam biang ya kata MRSA Henry ngang ong ipi kipat ba bakum ke isu ngipat jutok yalah kajong kecet berdiri yalah kajong kidok Islam dipriang ya MRSA namar gitep ba hapo kajela kajungi ngipat don kedukaan kepala bante lakam ban kita ki mender ki bawan buhai stong sepo kajela kajungi hoi ngapriang kata ba ka MRSA kamdei ka bakaan ka baklan kum ka ILP Henry kat bagi pajoy ka ILP ni hapat bononya kanu-kanukaan ka balak bante lakam ka jugrum kertap kita kibaipat ki bardela bar ka MRSA ka ay kata kindan kita ki khudap haman laki district haba kibaipat ki bardela ki bawulong sini ki district ki hap pan register yaldi hanta digilong sapok islong githaw ki jongpi ki hap pan petip ikirang baslong kaya berregister sipok islong kita kumalaong presiden joko lam kra unit hakani ka silong kata jong pi la shi bet ka dul kmat jogi wei pat ki barzela
kiba kamai kaji kiba penyeng ikidukan hendak syaipat kita jela kijungi kiblan wakani kepelong yang seng bandawa yang katakaan kaan arzal kadriu kaladon subha wat penslam yaka UCM Chief Minister Joko Jila halo ka marsi Ukraine gidi gisi uang ba ni ilong positif bakata amendment arda arpo kan urlong nadu arda arpo hadu menta arda arpindrio lahandrio stem pia sudah positif si positif ILP pia positif MRC pia positif Henry kami KAKA ni bagi orang apa station kikran ba bor ki jukran sepang kata kamat ILP hakamat Joko Sarkar hakamat Joko Sarkar prank Henry ondangin apai dia ke RTI fat ngilap ba tang sisir ke Sarkar celah kadang tho apa dei ba kamat Joko ILP bandawa nak po ke Sarkar prank but sisir kita ai tak reminder kata kalong tak arsin nado uslam arda khandai hado menta cua kata kipat judawa hire balik lagi kerukom dawa ke jongki nomor ba hagi di kindiat ski bagi kendo yu home minister jongari India umatcha ngi kumno kidawa ke ILP kisulat kisandor kiuai ke dorkas kram kran ai kisulong tang ki poster boy hindi ki kran pa ki press ba kumno ki gila dawa bagi lapan bagi aiter yang merjingmot Henry, kam dan ai gum kata umar ni nilai i dek himat lajong. Kini kesokan kecupit hame ike baro lagi kita muluk kita jela batkum kaseng hi ngila adap ngila kedang. Abang i bagi wepat ki barjela ki wan benbuhai sedong sini kikli ya kebiang ja kajungi kikli ya kamai kaji jungi Panggil IPOR Katsanski baka sarkar kan perolong yakini jing dawa jungi ki jing dawa jungi gilong berpendam no yaka public hearing juga Sri Semen bakam juru basaskan ya EDC SP bakam juru yaki officers jangka Macleod State Pollution Control Board belum kinyang kowo jangka sarkar kabar kajing dawa jangka seng galongban Menteri Kampura no yakaan Meghalaya Resident Security Act Aljakan Rio Kamat Kabalay Kalongban amend no yakaan Meghalaya Registration of Migrant Workers Act Ajar Arpau Kabasa Galongban Tenbetna ya kabha thongkam hangte hani grams bot kabasan kalong banwara ya ka khoi kasuba halkom katungkam abide bat ka MPSC bat ka DSC habide begam mat jog Sri Semen nganya tu EP ba Hausem Aljah Kharway kawai ka company kata ka Lafa Semen kawai company ka bahe abha nia pertai palayo thi jaka hante banbu ya kata ka khatna Sna Semen hante ha daistong izan je health district ki experts jo ka company kila assess bakila lap baladati balada bu khatna Sna Semen hante ha daistong banong kli kan kata ya kalom kawa jaga tu katan berpemjuru kan kata ya kikrem ki badan hang tu kabomot kan kata ya kamamariang ka badan hang tei tena terau kila abandon ikan ka project so si pada bawai uhe jaga Sri Semen lembaki langut ki he sarkar lembakin nyangko bu jongka kila thok kila syukur ikipat ba ajungi hamtai da kabong bakanum jae gum kata kaban kata ya ka mariang hamtai kila nalor bakila thok kila pharia susu kila pharia ru
ya ka jai beri honte athan kila pharia ya ka eleka honte kila pharia ya ka sinong tha honte par kila pharia ru ya ka yeng kisem honte natrao ka seng ka dawa ban pendam no ya kan ka public hearing jong ka Sri Cement Iperti yang tau ke Iwan. Em kuwi ke peram kwa au khanai phi. Ivanไปคอนแรมกว่าลายสกอมคันตอมฉันแน่พะกามนี่ทำเป็นโปดเองกินหลักพา Bon sen ki brum juk kli pha ki yang Tang ki khmat phom chna. Yi ya phayo dai. Còn Ivan ông rồi cái bên su gà gram mò tao đã bốn gà gram tem ấy tiệt đi kì. Có con đây nè. Ya khi biểu ngài nên mà nem khi mà vậy tâm anh em già hết em sẽ là ngâm sang kẹo kẹo vào cậu Tapi ni pedi yang pi ke kuat ulai ni trending ke boleh benai ni mata bau cina bau thai suruh. Ngà có ai âm mà lại. Tahu hikai ni suruh ya gini perlok dewa wong hikai go nongkong daga sempol desain go ar dah hikai daga desain mana je dia kan ga sempol desain Ini ke cek tu ram sorkar mah. Kam pada terang la do mesin dia skeda kam kwa.